أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غرباء 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 غرباء. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأل التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iwan puji pemahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iwan salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarin isabnyawut in waktu suku sin mudir sin ma'had muru al-islami amuna in gurutan yu mudir Sheikh Muhaymin Shakili hafizahullah. Sumagawa bi'aun udhur sin mudir, insyaallah subhanahu wa ta'ala siya masing-masing nagpaparaganti ng substitute niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. In dumil ka to pangadjian siya niya mo rin naka-substitute sin last program last weekend to. So insyaallah subhanahu wa ta'ala in topic niya continue niya raamuna in akida sa rayaw-rayaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tukbal ko pagurusin kita niyo inarugain kan Sheikh Abdul Hakim Aoud Muqsin. وليتفضل فضيلته مشكورا. شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga palanggungan sin kami nagdurungog hawakto ini tukbal namo insa salaman sin Islam saplag Pakatan bangsa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dain hamanga nakapin pangadjian sin kya tukbal namo sin Jumaat 5 bay. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangmayan kita niyo taufikan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin makabatok kita niyo paagama Islam, iban tumaptap kita niyo hapag iman fa Allah subhanahu wa ta'ala lumagbos hahinang dia akan iban haliangan niya serta insarayaw-rayaw manusia amuna in isiyo-siyo inti matap-tap siya hapag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikian timatap-tap day sabsiya himahalli dain haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan sin kami agama Islam, pagka nasabot na to na atawakan kaya bisara na to na bang uno inhatihan sin al-aqida amunain sa halga-halga pangahagad sin ahlus sunnah wal jamaah uno imma na niya haluga kiarihil na to yadto iban ha istilah iban uno inhatihan sin sunnah pag iyanon sabab kianganan sila aqida ahlus sunnah wal jamaah iban uno inhatihan sin sunnah ha istilah bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala hasugpat yadto sin parkala na tawag sila al jamaah biya na sinagi na to in kalima al-jama'a kiyawa siya rin ha kalima jama'a inhatihan niya hakuliling sin mga
kalima ini biya nasin al-jam'u atawa al-ijma iban al-ijtima, paghambuok atawa kan pagtibuok lawan sin at tafarruq pagpulak kanat. Long sin hambuok Syekh long niya Ibn Faris kaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya in huruf al-huruful jim wal mim, in huruf long niya jim iban sin mim iban sin huruf ain hangkapuunan da sila manunjuki at tulong niya magmakna siya manunjuki siya pa tadammusi paghambuok atawakan pagtibuok sin uno-uno na amuin pagnganan siya zam'atus say'a zam'an. Hati niya piyun kupya paghambuok in parkala uno-uno na hangkan dain hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala natawag sila bihayadto sarta nando makakuyag in pagtibuok nila pangagari nila Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hapamawbog nila doon hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In al-jama'a ha istila dahin hamanga nakapin pangadjian sin kita niyo bang siya ha istila sin mga ulama sin akida sin Islam sila na in mga salaful ummah pagtawagon amuna in salaful ummah mga nakauna kamaasan sin ummat Islam bukun amuin kamaasan bang kita ni hati niya aun din ha mga ibadat kakahinang nato amuin magkasabot na to hangkaniri na mo na kabutawanan kaigan in mga parkala ini doon na ka haparkala pagtiaon haparkala kamatayan sabab amunay ni impanghindo sing kamaasan na to bukun amuyad to in mattan kamaasan mga kiaulungan sin Allah ta'ala amuin kaapuan na to atawa apo sin apo na to sa imbanga sila amuin mattan kamaasan sila na amuin salaful umma pagtawagun nakauna kamaasan sin ummat Islam daing hamanga kasahabatan sila ini inmattan amuin tiyawag kamaasan amu na in mga kasahabatan iban sin mga tabi'in iban sin mga tabi'ut tabi'in sila ini inmattan kamaasan mga kiaulungan sin Allah sabab gatos tahun na limabay bilang gatos tahun na sadya limabay mga kiaulungan sin Allah ta'ala magulang sila dahin hamanga kaimaman amin mga kaimaman magulang pa sila yaon mga kiaulungan sin Allah kan na sila ini intanda niya mga kiaulungan sin Allah kan natanda to mattan sila kamaasan sabab sila in mga sahabat amu in iabutan nila in kabuhi sin Rasulullah kita nila wang biyay dinin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na sila natuod imattan kamaasan iban sin mga simunod kanila way nakaabot ha Rasulullah amo na in mga tabi'ut tabi'in iabutan nila sabing kabuhi sin mga sahabat iabutan nila in kabuhi sin mga sahabat tabi'ut tabi'in simunod miurul halimpa hapamaugbog nila hati niya halimpa pamaugbog nila sarayaw-rayaw sampay paaddaw kiamat hati niya in akida nila yadto mga kiaulungan sin Allah ta'ala hangkan nakyanganan dihayadto al-jamaah sabab biasin kialimpal na to hadith limabay na asubuin na Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hisiw intumpukan na kabidda amo intumpukan na kabidda dahin ha kapituan tagdua yadto sabab sila yadto in iyan sin Rasulullah al-jamaah amo na in mga kasahabatan iban sin mga tabi'ut tabi'in sabab miumurul sila hapamaugbog nila
sa rayaw-rayaw sampay paadlaw kiamat. Hati niya miyatay na sadya sila mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, wayroon tuod sila na pinda, hapamaugbog nila ha Quran, iban hapamaugbog nila ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in mga sila naghambuok hakasabunalan, nalimpal matarrang, dahin hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ha sunna sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahin hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga puunan amuin, nasabot na to, hapamaugbog nila yan to amuin. Impag-iman nila roon ha, rukun, sin iman unum, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wal imanu bil qadri khairihi wa sarrihi. Amuin ni impagtawagon amuin usul sin ahlus sunna wal jamaa. Puunan nila rin ha mga puunan nila sa rayaw-rayaw sabab di in akida nila amuin pangahagad nila patuhan, pangahagad nila pamalaikat, iban pangahagad nila pakakitab-kitaban sin Allah, iban pa mga karasul-rasulan sin Allah Ta'ala, iban pa adlaw kiyamah, adlaw akhirat, iban piarat saya nila kiyahagad ingkadargantaan marayaw iban mangi dahin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to rin ha mga puunan nila mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kamadwa min usul thaniyan wa min usuli ahlus sunnah wal jamaah, dahin ha mga puunan hikarua sin ahlus sunnah wal jamaah, hangkan na sila kianganan dahin ha mga sarayaw-rayaw akidah, sabab impangahagad nila annal iman sabunnal tu din pag-iman kaulun wa amalun wa i'tikad yajidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Amoy ni mga kiaulungan sin Allah Ta'ala impangahagad nila sabunnal tudlong niya impag-iman inagi nila in siya kaul dahin ha mga parkala pag-iman impangahagad nila in iman hipagkabtang mga kiaulungan sin Allah. In iman, subay siya hipagkabtang. In inibya na kaya nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Kala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adaful iman. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaulong niya makakita dahin ha mga kakahinang maksiat, atawakan dahin ha mga manusia naghinang sin maksiat, langa sin limamu. Hati niya hipapauwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam immaksiat yaun, dahin halima tabang takagausan siya ubahon. Amoy nin alamat, dahin ha mga parkala pag-iman mga kiaulungan sin Allah, panghindo kato sin agama nato. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kita makakita maksiat, subay mapatut ubahon ta sin limata. Hari tayad tu kakausan, dila ta, hangkan na rin sabab yan, in parkala iman ini, subay siya hipaglagtik sin dila, subay siya hipagnasihat, magbasa kau ha Quran, magbasa kau sin Quran sin Allah Ta'ala, magmemorize kau sin hadith, atawakan, manaabiti ko paagama sin Allah Ta'ala, manghindo kau sin kasabunnalan, iban manglang kau rin ha mga pag-ibadat, liangan sin Allah Ta'ala, inyari dahin ha mga katan alamat sin iman kauliyah. Hati niya rin ha mga pagpasampay, labay ha kaul mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amoy ni in akidah, sa rayaw-rayaw sin ahlus sunnah wal jamaa, impag-iman nung niya, labay rin ha kaul. Labay rin ha kaul. Wa amal, iban subay tuod kau maghinang mga kiaulungan sin Allah, bukun din ha mga tumpukan sin sangi din ha mga firkatud dalal, kanila sukup na imamarat saya pa Allah, in kumahagad aun in Tuhan, parat saya hunin Allah Ta'ala nagpapandari hakatan, minsan wayroon na hinang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, minsan wayroon na hinang inyat turin ha mga kalaungan, inyat turin ha mga kalaungan mga kiaulungan sin Allah. Di man jari hati niya bangkaw naglapal na, bangkaw nagkaptangan na, bangkaw na maita na,
suway magadunin kakahinang mo, amin kakahinang makaagad hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban habitikan sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atikad, iban piarat saya nila hati niya, biasin na nila, itahakida nila, biyuko nila yad tuhalaw musin, jantung nila, makamdus, mahugot, di nakasuran sin pagdua-dua. Di nakasuran sin pagdua-dua mga kiaulungan sin Allah. Sarta hapangahagad nila hatungod sin iman yan, yazidu bitta'ah, ahlus sunnah wal jamaah, yazidu bitta'ah, magtaud, mugat, impag-iman, sin tiap-tiap manusia ini bang siya nagtaat, unin hatihan mugat impag-iman mo, tumaud impag-iman mo, bangkaw naghinang sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno rin hamanga riya akan sin Allah ta'ala bang musiyahinang ang pamubiyaw bukan. Hasanugay kabuhi mo mga kiaulungan sin Allah. In-iman mo muggat. In-iman mo tumaod. In-iman mo tumaas. Sambilong sin mga ulama lumibil ko mato padarajat sa rayaw-rayaw. Padarajat sin mga sila awliya Allah. Amin mga sila masuok fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta wayan kus bil maksiyah, wayan kusu bil maksiyah. Na hapangahagad sin ahlus sunnah wal jamaah hatungod sin pag-iman nila mga kiaulungan sin Allah, wayan kusu bil maksiyah. Lumamay sa gumaan, tumiyo-tiyo, imparkala pag-iman, bangkaw magmaksiyat. Uno-uno na rin hamanga maksiyat, labiluwa na to din hamanga parkala, amuin, makalarak sin akidah, parkala syirik, parkala bida, parkala haram, atawa rin hamanga rugaing pa, din hamanga kakahinang, tiagahan sin agama na to agama Islam. Lumamay sa pag-iman sin manusia. Hangkan na ni mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, uno indain ha mga parkala hikakusog si pag-iman. Subay amoy ni dahin di kita hati niya liningon ta hati-hatiap baranta. Uno ba in hikakusog sin iman ko? Muna in hikakusog sin iman mga kiaulungan sin Allah. Amuna in doon kita matuyo. Doon kita hati niya kung mag-concentrate bang biyay di inin hikahati ta sin agama Islam. Labay rin hapagpangadji. Amo na tuod ini indain ha mga hikakusog sin agama Islam, labay rin hapagtuntut ilmu. Humati kita sin ilmu sabab doon kahatihan ta imparkala ibadat dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot induay niya zidu bitta'ah, tumaudin pag-iman, bang intao nagtaat po Allah, bang intao naghiminang sinda akan sin Allah, sarta maba isab lumamma bang intao nagmaksiyat. Sambilong sin Rasulullah hari mo nakagausan, langon sindila mo, nasihatan in mga manusia sabab sin pagmaksiyat nila, sabab in sila mataas darajat din kay mo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namisan na kuman pangatayan. Pangatayan. Tupot da kuman pangatayan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Duaahan ta sila bang man sila hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang man sila makaid din hainang yaon. Sabab amuyat tuimbya mga pagmasukal ta pagmatuyo ta. Bang man in mga katay manghuran tari sila mapatay halawm kalaungan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nin akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Aun hati niya pagmasusa nila bang in mga manusia magpakahinang sinlanggal sara liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Rasul bang tupot da kuman haatay wadhalika adaful iman. Amunat to indain hamanga salam-malamma sin parkala pag-iman sin tiap-tiap umat. Falaysal imanu qawlan wa amalan duna i'tikad. Nabukon impangahagad sin ahlus sunnah wal jamaah. Inparkala pag-iman, batkabtangan sadya. Hinang sadyay sa hati niya, mamayta na sadya kita.
Mamayta na sadya kita sin parkala pag ibadat dia akan sin Allah sarta maghinang na sadya isab kita sin uno-uno na rin ha mga ibadat dia akan sin Allah Ta'ala duna iktikad. Wayroon laway rin ha mga pamarat saya. Wayroon laway rin ha mga pangahagad diyaon halom jantung tabiya na sin nalilayta muna-muna biyo ko nila halom sin jantung nila inahlus sunna wal jamaa bugto na halom sin jantung nila tupot Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag-ipunan nila. Amo yan mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Nahati niya, bukun imaksud, simparkala pag-iman, hikabtang sadya. Atawakan doon kau sa mag-ibadat na sadya, wayroon etikan, wayroon pamarat sa mukamdos. Bang bihayat to inhal niya mga kiaulungan sin Allah. Isiyo-siyo in mga manusia, bihayat to inhal niya. Himinang nasadyasin dia akan sin Allah. Nagkakabtangan nasadyasin kataan. Uno-uno riya akan sin Allah Ta'ala. Misan pa siya nagbasa Quran. Misan pa siya nagmemorize hadith. Atawa himinang siya sin ibadat sambahayang nagpuasa siya sabang wayro na etikad. Larak yan mga kiaulungan sin Allah. Sabab, lianna hada imanul munafikin. Bihayat to inhantang lawayan sin pag-iman sin mga sila munafik. Ha? Bihayat to in hantang sin pag-iman sin mga sila munafik. Nadamik yan, mangiktikan na kausap, kumahagad na kausap rin hayat ang mga parkala yat, walay sa huwa mujarradul ma'arifat wabiduni kaulun wa amalun. Bihayat to isa binhantang niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, ingat mo na inyat to sumagawa. Na di kau sa magkabtangan, di kau sa maghinang, lianna hadal iman, imparkala sablong niya pag-iman niya to rin ha mga iman sin mga tao kafirin. Aming mga tao sila kafir. Kita mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in sila, kita aki makahagadsan sila, hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kana in mga manusia, bang timinggal sin dia akan sin Allah Ta'ala, minsan payat to na miumuko halawang pangat habigi jantung niya. Impangahagad niya pa Allah Ta'ala sa abang wayroon daroon. Hakaul niya kabaakan mo hapamayta niya. Impag-ibadat pa Allah Ta'ala iban kakitaan mo rin ha mga kaul fiil niya, hainang niya. Na di da siya matawag din ha mga akida sa rayaw-rayaw, akida sin ahlus sunna wal jamaa. Ha? Kung ano kau matawag akida, nag-akida kau sin ahlus sunna wal jamaa, doon yung pag-iman mo hakaul iban himihinang kau sin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay dahin hapangiktikad makamdos amu inya umiyumu ko halong pangatayan ta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damik yan bukun da isab impangahagad nila imparkala pag-iman. Ha? Imparkala pag-iman, hakabtangan atawakan haetikad, haikabtang na siya iban, haetikad na siya sa wayroon hinang. Ha? Aun sabyan kabaakan ta mga tumpukan, ini din ha mga tumpukan makapilig duray sa mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Amuin kimakahagad na isab siya in iman, hati niya, impangiktikad niya, halong pangatayan niya Allah subhanahu wa ta'ala, matan pagtag-ipunan, sarta, piyamayta niya ito pamano siya. Habihayat ito mga kiaulungan sino. Sa inkiasalla, dito rin siya maghinang. Amo na siya inin mga mano siya, bang tapabis sarahon imparkala pagtuhan. Inkasipat-sipatan sin Tuhan. Agun nahahapal mga kiaulungan sin Allah. Kaya ingatan katanyat to sa ando ka ilo. Hindi tayo sabi kaagad kanila sa bayroon hinang. Amo ini makapilig do wayroon hinang. Ini ang kan makapilig do amo na ini indain ha mga pag-iman sin mga sila murji'ah. Pag-iman sin mga sila murji'ah. Adapun dain hasabab yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, in ahlus sunnah wal jamaa, in hinang, impangiktikad, pangahagad nilahay ng yadto, dahin hama nga parkala pag-iman. Dahin hama nga parkala pag-iman.
Hangkan na imparkala sambahayang ini. Dain hama nga sipat. Dain hama nga sipat parkala kanganan mo insya pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rin hama nga sa lagbo-lagbo ibadat sa bahayang. Hangkan na subay taayaran, yaon na inkaul. Banga parkala pag-iman, lumabay ra imparkala pag-iman, hakaul ka ba akan ta inkaula sambahayang. Tintanda niya maghulog kita sing takbiratul ihram, subay kita magkabtang. Magpatiha kita, subay tayo pagkabtang. Mag-ayat kita. Haruko ta, subay kita magkabtang. Hakatan takbir ta, mapuas din ha takbiratul ihram, subay tayo paglapan. Kita, kaul. Inhinang mga kiaulungan sin Allah, kaba akan tara sambahayang impagruko sujud ta, impaglingkod ta, impagtindog ta. Yaon kaba akan ta sambahayang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabab amuyat tim pangahagad sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanganan imparkala pag-iman, bangkaw naghinang kanganan yato iman. Biya na sin ayat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratul Anfal. Sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ayat 2 sambil madto pa ayat. Hikatu sambil pa ayat hikaupat. Kala Allah ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kita amang nga kiaulungan sin Allah bang tarundungan in ayat ini. Long sin Allah Ta'ala samun natod imma nga sila amo in mattan bar iman, mattan kimakahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila bar iman. Sila na ini apabila masabot na ingan sin Allah, karungugan nila na ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wazilat kulubuhum. Kita ang mga kiaulungan sin Allah in sipat nila. Damagun in pangatayan nila. Ati niya, ngan sadya sin Allah Ta'ala manatat na ilawng pangatayan nila sabab simpag iman nila patuhan Rabbul Alamin. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Damikian apabila long sin Allah mabasa na kanila in kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikaganap simpag iman nila. Ayat sin Tuhan Rabbul Alamin bang mabasa kanila in Quran mahinang pasabab yat mga kiaulungan sin Allah, hikaganap sin pag-iman nila. Hangkan nalong sin mga ulama indumungog-dungog kita nasihat ha mga kaguruhan in iniren ha mga parkada, hikaganap sin pag-iman. Hikaganap sin pag-iman mga kiaulungan sin Allah. Uno-uno rin ha mga dahin ha mga wasihat sin mga kaguruhan, ialop tamaun in immatata, iusal tamon intay nga ta inyan, mga kiaulungan sin Allah, wala tahati ka na nami. Hikaganap na simpag-iman ta. Hikaganap na simpag-iman ta. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Iban in sipat si mga sila bar-iman nyato. Sipat nagtatawakkal fa Allah. Nagtatawakkal sila fa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan pagtawakkal. Ang pasyunuan sin Allah ta'ala alladhina yuqimuna as-salah. Sarta sila na ini mga manusia. Iban in sila inilang sin Allah, titindog nila in sambahayang 5 wakto. Den hawajib pa kasunat-sunnatan niya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Iban din uno-uno na in mga kiarihil sin Allah Ta'ala, rijiki kanila yunfikun, piyag na pa kanila hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa sila tiyawag sin Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sila yat tu imanga mattan bariman. Sila yat tu imanga mattan bariman. Mayta mga kiaulungan sin Allah. Mayta sila tu tiyawag sin Allah Ta'ala mattan bariman. Sarta impag-iman nila, liyabay nila rin ha, pagpalindog sin sambahayang, iban ha pagtunay sin zakat sin mga pangalta nila mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Iban sin katan amal ibadat, sabab dahin ha mga tanda sin pag-iman, inhuminang kita sin pag-ibadat, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun imanga sila murji'ah, bangkaw hati niya kimahagad na unin Tuhan, nangitikad kaw yaw nin Tuhan, minsan mayroon na paghinang, doon na amal. Minsan mayroon na hati niya paghinang mga kiaulungan sin Allah, inyari din ang mga firqad dalalah. Tumpukan sa mga kiaulungan sin Allah. Ampain ahlus sunnah wal jamaah, kaya gugulalan sila. Sila na ini in ahlus sunnah wal jamaah. Hadiya ini impanindog nila mga kiaulungan sin Allah, hangkan sila kianganan, pagtawagon sila ahlus sunnah wal jamaah, bang tamanahan hakahaupuan, mga tumpukan, manusia na mamakay sin sunnah, na mamaugbog sin sunnah, iban natibuok sila roon, hakasabunnalan sin Quran, iban miyamagad hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na mayroon na sa rayaw-rayaw makaliw rin ha ini mga yaulungan sin Allah. Manusia na mamugbog sin sunnah, na mamakay sin sunnah, himihinang haaturan sin sunnah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta na hambog ha Quran, aun pabaha makaliw rin ha ini. Hangkan nabiya sin agi ko mga yaulungan sin Allah Ta'ala. Amo pa hindi magsipat, maggulal hangan iniin asal siya nakakugdan, hadan sa buntul-buntul. Misan mga pirkat dalalah, pirkatud dalalah, Nasara iban, Yahudi iban sin Nasarani, iban sin din ha mga bangsa muslimin, naggugulal umat muslimin sa nalalawong, naggugulal na sila sin nga nini, batin sila ahlus sunnah wal jamaah. Sa masawa na kato mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, bangsulang ingkakahinang pa-Quran, iban pasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ando kailo hisukah hisulak siya sin akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Mayta sila kianganan giulalan ahlus sunnah wal jamaah, sila na in hisiyo manusia in kaaunan niya dimuun siya imupi habiya sin limpa hinang biyaw bukan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ang mga kiaulungan sin Allah. Imuupi siya. Pamaugbog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin mga kasahabatan niya. Iban sila na in mga nanggagayunggong hasunnah, na mamaugbog hasunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo na in mga sahabat. Iban sin tabi'in. Iban sin mga aimmatul huda, mga kaimaman miyamagad kanila. Iban sin mga nagpapabuntol doon hapamaugbog, iban pangahagad. Salta, insipat nila isab, limalayo sila, dahin hakakahinang bid'ah. Amoy ninsipat nila mga kiaulungan sin Allah. Limalayo sila rin ha mga kakahinang bid'ah, amoy timungkilang na siya. Timungkilang, atawakan simulang na siya. Dahin haraakan sin Quran, iban haraakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiniabang simulang pa-Quran tan tutuod, nakagawain hinang bida yan, dahin haraakan sin agama Islam. Naamoy ni, impamaugbog nila. Limalayo sila rin hakakahinang bid'ah. Amuin nakabidda na dahin hahinang sin agama Islam. Bid'ah, amin hariin-riin na hadya sila. Kumawa, sinwayroon dalil. Kita ang mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Biyahit to insipat nila, limalayo sila rin hakakahinang bid'ah. Hariin-riin na hadya sila hula. Iban masa sila na ingkimak kalagi, tiyatabang sin Allah, sabab sin pamangsahi, panampigi nila hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, iban sin paghambuok nila, hapamaugbog kaniya, sibu daha kalahilan, iban haitikan. Atawakan sibu daha kakahinang, iban haitikan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na rin hasabab yan, tiyugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila na iniin, hambuok kerto rin hamanga, tumpukan, kapituan tag, tumpukan mahawagiin umat, direct sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala al-jamaah. Qala
al-jamaah. Amo na in mga sila miyamagad ha Quran sarta nahambuk ha Quran iban ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haduhaing baita ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Amo in hisiu-siu na sadjalong sin Rasulullah in miyamagad hapamandu ko iban sim mga sahabat ko. Haruhaing pabayta mga kiaulungan sila Allah Ta'ala. Humman kana ala misla ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Sila na amo ining kaaunan nila roon sila. Imuupi hauno-uno na inhinang ko iban sim mga sahabat ko. Hangkan na ibadat ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Naubos na piyasa wakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumuon na sadya kita mga kiaulungan sin Allah. Ayaw na kita magpaliw, ayaw ta naganapan, sabab kimahagad na kita ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. May ta ini kada-kadaon magnasihat, banghat tungod akidah, amo sadya ini impagbasahon ayat mga kiaulungan sin Allah. Sabab, amo na ini tuod indalil, in agama na to agama Islam, naubos na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ayaw na kita gumanap, ayaw na kita huminang, minsan pagkakahinang marayaw, mahunit na nato kaliuhan, inhinang marayaw, paghinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun pabaha kaliuhan tarin ha mga hinang marayaw, kakahinang sin mga sahabat, mga kiaulungan sin Allah. Wayroon na mga kiaulungan sin Allah. Dahil nasabab yan murah-murahan, misan da kaumanhaw pa o pangadyanin sa Allah subhanahu wa ta'ala, amuratin hikarihil namo insyaAllah, kalu-kalu kasugpatan namo magbalik, bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagunay-unayon kita niyo, di mahambuk kita niyo akidah ini, sabab ayaw na to kalupahan, biya ini taod tumpukan, biya ini kaniya-kaniya pamayta isin pag-ibadat, yadto na inkiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon kami inamayta sa mismo Rasulullah, mabahagi in umat niya ini pakapituan tagto kabahagi hambuok da tumpukan imakasud palom sin sulga amo na indain ha mga akida sa rayaw-rayaw biasin piyag sabot nato kaya nganan sila akida sa rayaw-rayaw sabab sila na imano siya imuupi ha kakahinang sin Rasul iban sin mga sahabat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala amo in taufikan kita niyo pa akida sin ahlus sunnah wal jamaah iban sin kakahinang nila iban sin pag-iman nila mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala di na mo na sadya patubtubon itukbal na mo in sasalaman kanyo magbalik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito na tiyungugin nasihat atumtum sin guru sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala pangmanin nito mahinang na to katan padduman kaon na to in marayaw in mangi ibuwit na to inshallah subhanahu wa ta'ala biyaon tang busudtain programa pangindoa inshallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.